Kuri andu aingi thutha wa kuria irio matigari marekagia thabari yamo ciara-ini. No kuri airitu aya guku Diani County ya Kwale, haha niho thabari ingi yambagiriria. O muthenya monganagia giko kiu kia riko kuma mikawa na thoko-ini na guthutukania plastiki na giko kingi na gutigwo na kiria gibuthaga. Na thutha wa guthio giko giki gietereirwo ni tugunyu twa thiku 5 turia tutureketio kuma matumbe-ini mangi muthemba wa black soldier fly. No mbere iyo matumbe maya magethagwo na ubaciriri munene na gutukanio na irio cia mutu niguo kumahe urugari wa guturika uria kwagiriire. Tunapima mayai so that tujue tunaimix na bran how many grams, and then after tumemix na bran after 5 days pia tunapima tena ndo tujue sasa tumepata neonates wangapi, ndo tujue pia organic waste tunawapimia kilo ngapi. Gi ici cia black soldier fly cititambagia mirimu tangi cia kawaida. Kwa ihinda ria ciumia 2 nginya 3 tugunyu tutu turiaga irio ici cia giko na mituki na guthondeka protein ya goro na kunyihia giko kiria kingiri ugwati kuri maria maturigiceirie. The mixture dries up and we harvest them using different sizes of sieves, whereby the first sieve separates the coarse frass with the larvae, and then the smaller sieve separates the fine frass and the larvae. The fine fertilizer can be used directly as it is, but for the coarse one, we have to mill it and sell it as grade 2 fertilizer to our farmers. Fertilizer yo tukathi tukaita kuria shed net ni twaita tukona iyo ni irakura wega muno gukira ginya fertilizer ire iragurwo duka-ini. Thutha wa kugethwo hatire kindu kiuraga. Igunyu iria cikurite itwikaga irio cia protein kuri nguku, thamaki na nguruwe. Namo matigari ma irio iria cirarĩaga magatwika fertilizer grade 2 mwanya. Igunyu imwe icokagio ciugo-ini niguo citwike ngi na gucokereria muthiururuko ucio wa kimerera. The black soldier fly larvae is a highly nutritious protein feed to animals, whereby we've tested this and seen it from our chicken in our farm, whereby we can identify the difference of the eggs produced by chickens fed on BSF versus those not fed on it. Mugunda uyu to wa guthondeka irio cia mahiu na fertilizer ende uhuthiragwo ta ceceni ya guthomithania. Arimi, ikundi cia atumia na arutwo ni mekinyagia guku kugaya ugi wa uria giko gia gubutha kingikorwo uguni hari kuhitana na ugaruruku wa riera. Tunajaribu kufanya life cycle analysis kuangalia ni kiasi gani cha hewa ukaa tunajaribu kuprevent kuproduziwa na kuingia kwenye atmosphere yetu wakati huu uchafu ungeenda tu kuozea kwa maji compared to venye tumeuleta hapa tukauprocess kutumia black soldier fly. Tumepata a resource center ambayo wanafunzi wetu wanaweza jifunza kuhusu the waste management, jinsi ambavyo pia wanaweza chukua their career pathways ambazo ziko very convenient with what is happening currently. Tumeweza pia kuhamasisha vijana wengine katika community yetu na mama wengine kutokana na ile mafunzo tuliyopata. Maana kando na kufanya hiyo waste management na kuweza kuhifadhi, pia inachangia pale pakubwa sana kuweza kupata kipato. Kiria andu aingi monaga tari giko riu nikiragarurwo na gutwika kindu gia bata kuhitukira ngi ino ya black soldier kuma guciarithia fertilizer nginya irio cia mahiu iria cina protein nyingi. Giki gikioneka tari kihonia kia mwanya kuri maria maturigiceirie na wonjoria wa muingi. Handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Nanga wa Mwangi.